hamba mandevana uthi chibilisa sondo lapha asifaki tamatisi into ngenzisa yona le ndoda lapha into abonto lapha sesikhavi icala lakho phela lele siyafaka itamatisi la manje ngoba le $40 le ngiyakunika manje $40 ngeyami phela le othi uyanika yona awukanike yokusebenza kwami awukakhulumi ngeyokusebenza okwenza icala lona leli silenzayo ngiyakunika $40 lena ngeyami phela ani yakujothi ngiyakunika lo ngizanike imali yami kuphela ngibopha ke sibone ukuthi asazi ukumboza umbophe emuva asazi umbekoza ivuma mama laba indaba nale mandevana mabatshela wena uyabatshela ukuthi ufika umvuse empedeni alright ngilele alright ngoba ngizabatshela lapha ngishaye ngotsotsi bengathi lesikubona ungena nizathi khona phana ngesikhathi engena kwampana bezama ukuzigezisa kwampana benzama ukubese mphumulo ngena ke right ngifika lapha mandevana uzamphakamisa uzamphakamisa yini alright ngena ke lapha ebareni la kodwa indoda hayi lento leka ayiphathi kahle utsho phela wohle ntshele kahle ukuthi mina yami ekusebenzweni ngizakunika malini wena uyafika ungekho hayi